Лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Все, есть. Отработал. Таков путь. Detik-detik helikopter tempur Rusia menghancurkan tank Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 4 Oktober 2022. Cuaca buruk tidak menghalangi keinginan pasukan Rusia dalam meluncurkan serangan saat itu juga. Helikopter tempur Ka-52 Rusia itu menghancurkan tank Ukraina dengan bantuan Whirlwind 1 ATGM. Seketika, tank milik pasukan Zelensky tersebut meledak hingga hancur tak tersisa. Лучшая работа в мире. Все, есть. Отработал. Таков путь. Энергичнее уходите. Наблюдаем. Тангашвили. Наблюдаем. Тангашвили. Наблюдаем. Наблюдаем. Это лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Все, есть. Отработал. Таков путь. Энергичнее уходите. Rusia melaporkan secara total 310 pesawat Ukraina dan 155 helikopter, sebanyak 2.137 kendaraan udara tak berawak, 378 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 320 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 60.430 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-222. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.